Ayo ngasih topik ya nih ngerek mantuan kemarin ngomong. Itu can datang kene wae nya teh popang tadi di jalan. Wah, anjing bang, kemarin kita panggil. Mangnya can beres ya ngechat. Sudah. Wah, can ya lega kene ya. Oh, rek kabeh di chat. Rek nya geus mana teh mana ya karek datang kemari. Urang geus balik ngarit mang euy di Cikiung. Geus ngarit. Tuh. Tuh mang. Sok we lah ngopi atuh. Ngarit tuh. Tuh, ieu urang can ngopi euy. Tarape ngopi lah. Ngopi lah sok. Tuh. Manho. Itu di belah di tuh di chat. Oh, Abe we. Anjing ieu di bangaki pagaweannya. Ngecatan kieu. Oh, paling kita di picturean. Tenang. Itu belah di tuna tuh can ih. oh, belerek, itu belerek. Di balapan. Oh, belerek. Oh. Kopi aya ah. Ini mau di ah ini. Yang di imah. Mau kopi na di ah. Manggugnya mang da dititah ieu euy. Ditah Mana tuh? Mana tuh? kalau bang di ditah. Oh, diepnya. Oh, sok. Lumayan nih kopi menang, udah menang ah. Aing nik maro ah. Mabur wis kehet gitu lah. Ya, ngaropi lah orang nih. Asal ya ngopi lah. Oh, nama tuh Iya, betul. ngopi lah. Tuh, ini ngerokok dulu ya tah. Ya kemana ya udun? Jih, Yang sampai tadi. loba kene. Wah, itu masalah ya mah. Lawan deuleu itu kopi oget oboris aja. Jika di buku jauh gelo ya. Oh, edan. Dasar bancet.